Brojne vlade i još više ministara poljoprivrede svaki radi novi ili izmjene postojećeg zakona, a pomaci vrlo mali. Država i danas u proljeće ljeta 2017. raspolaže s 835.000 hektara kvalitetnog poljoprivrednog zemljišta. U Istri takvog je zemljišta više od 20.000 hektara. Poljoprivredno zemljište znači ide novi zakon o poljoprivrednom zemljištu. Jedan ozbiljan nacrt je već napravljen, znači sad ćemo dalje krenuti u razgovore sa DORH-om, ali i sa ostalim dionicima u tom sustavu, sa povjerenstvom. Nadam se da će novi zakon biti usvojen u ovom zasjedanju Sabora, znači do ljeta. Vraća se ovlast raspolaganja poljoprivrednim zemljištem općinama i gradovima, naravno uz punu kontrolu ministarstva i državnog odvjetništva. Domicilnost je jedan od glavnih uvjeta, znači zemlju u Istri trebaju dobiti Istrijani, zemlju u Slavoniji Slavonci, zemlju u Dalmaciji Dalmatinci. Mislim što bi bilo normalno, iako smo imali puno slučajeva, pogotovo ovdje u Istri, da je netko drugi dobivao zemlju, a ne domicilno stanovništvo. Naravno, primarno trebaju zemlju dobiti oni koji se uistinu bave poljoprivredom, to su znači OPG-ovci kojima je to primarna djelatnost, a ne onaj ko radi u državnoj službi pa još sad, ili u privatnoj pa se usput bavi još nečim. Plaćanje obveza prema državi bi trebalo biti apsolutno normalno i to je to. Ne sumnjamo u dobre namjere resornog ministra. Pučka izreka kaže kako nikada nije kasno, no mladi misle drugačije. Mladi, ako govorimo o tome, ne gledaju nikakvu reformu kao nešto što će dati neki novi plod. Oni trebaju samo sirovinu za raditi, za zaraditi svoj novac. Znači, svaka reforma, to su političari koji moraju ustrojiti sistem ka boljem sistemu. Ali mladi trebaju samo plodno tlo, ništa drugo. Ja sam studirao u Italiji, jedan primjer. Moji vršnjaci u susjednim državama, evo na primjer Italija, u kratkom roku imaju puno veće rezultate nego što možemo imati mi. To je zbog zemljišta, zbog prodaje, zbog tržišta. Sistem je potpuno drugačiji nego što imamo mi. Ekonomski možda nije tako očito, tako pozitivno, a rezultati su drugačiji. Poljoprivrednici tvrde kako je državno zemljište već trebalo biti kupljeno ili zakupljeno. Kamo sreće da je to bilo prije 10 pa i 20 godina. A sad bi već bilo sve u rodu. Ne u rodu, nego bi već položaj bio i brandiran i to. Koji puta je malo ipak birokracija malo duga, opet to ovisi o ljudima, ali mislim da kod nas svake par godina se mijenja zakon. Malo kako dođe nova vlada, tako se novi zakon i promijeni. Šteta jer evo dolazi do širenja nekih bolesti, situacija je da ta zapušteni tereni sve više su zapušteni, znači ako je to bilo prije 10 godina to bi bila za ispraviti taj teren, za ga opet vratiti u rod bi bila minimalna investicija, a ovako je već malo i veća investicija, ali šta se može, tu je. Ali no međutim problem je u tome što samo jedino malo gubimo entuzijazam. Šta bi bilo? Puno toga bi bilo drugačije nego što je danas. Mi bi se opredijelili u svakom slučaju sasvim u drugom smjeru i danas bi bilo sigurno više nasada, više voća, više povrća. Djeca bi se sasvim u drugom smjeru opredijelila za proizvodnju, a sigurno ne samo moja djeca, već i pučanstvo koje je oko nas, familije koje su oko nas, bi se sigurno opredijelile za neku konkretnu proizvodnju. Jedno se vrijeme državno zemljište prodavalo, pa se nije prodavalo. Neki ministri su zagovarali samo zakup, neki prodaju i zakup, no učinili su malo. A što preferiraju oni kojima zemlja treba? Pogledajte, u svakom slučaju za poljoprivrednika je bolja prodaja. Ili dugogodišnji stabilan zakup. Prije je čak i bilo prodaja i neke moji kolege su i dobili na prodaju. Nakon toga je bio zakup, što smo mi isto zadovoljni s tim zakupom, ali no međutim prodaja sigurno da bi poticala veće investicije, veća ulaganja u to zapušteno zemljište. Pa danas, pazite, ne samo danas, zemlja nije da mora je neko imati za stalno. Zašto bi je imao za stalno? To ne znam iz kojih pravila. Bitno je da se zemlja koristi dok je čovjek živ i da je djeca, eventualno ako je neko ulaga, da mogu naslijediti. Ako oni ne žele to, onda je država koja mora raspolagati sa tom zemljom.
To je kraj priče. Ne trebamo tu velike filozofije. Da bi se nešto napravilo, sigurno da trebamo mi znati gdje idemo, šta želimo imati za 10, 20, 30 ili 50 godina, gdje želimo doći. A međutim, u ovoj zemlji niko ne zna ko pije, ko plaća, ne znate šta će biti ove godine, šta će biti druge godine, zakupi, ne zakupi, ne znamo. Evo, lutamo u prazno. Zakonodavac će morati uvažiti posebnosti svog poljoprivrednog zemljišta u Istri. Pored nas su uz plodne doline i veće komplekse, terase i vrlo male parcele, a gospodara ko u priči. Istra znamo gdje je specifična, jer tu je sve isparcelizirano, tako da su zemlje tako sitnih parcela da se naprosto ne može niti pristupiti toj zemlji. Nemamo puteve, vlasnici se žale zato što im prelazite preko njihovih parcela. Znači to je nedefinirano. Ta parcelizacija sigurno bi trebalo sjediniti, znači arondirati. Država bi trebala da posebno se bavi naročito Istrom, da se to na neki način arundira, da se to sakupi u malo veće parcele. Jer današnja proizvodnja ne može uopće se zamisliti da bi mi na 1000 metara nešto proizvodili. Ja, nažalost, na 10 hektara vinograda što imam 30 parcela. Da li je to u redu? Ja mislim da nije to u redu. Jer ja praktički kad počnem tretirati ne znam koju parcelu sam više tretira. Pa mislim da je tu već struka već odavno zna koliko se od kakve zemlje može kakva se zemlja šta može eksploatirati. Znači, budimo realni, u Istri je jedna malo siromašnija zemlja, ali Porezna uprava je to uzela u obzir. Male poljoprivredne parcele možda što su stranci kupovali za stavljati neke ilegalne rulote, kamp kućice i to je normalno da je podiglu cijenu. Znači, vrijednost te cijene je veća nego u drugim zemljama, ali ne za nas poljoprivrednike, za nas je to uvijek isto. Znači, ja bi rađe da je to super bogata zemlja gdje će mi na 1 hektar dati umjesto 100, da će mi dati 200 prinosa. No međutim, to je istarska zemlja, ona prinose koje ima. Neka to bude na realna cijena na nivou, ako je moguće, na nivou države i to je to. Poljoprivrednike nada nije napustila, valja im ponuditi model i cijenu, a oni će se već odlučiti. Ništa, ja očekujem u svakom slučaju, da li u jednom ili u drugom pogledu, rekao sam koji pogled je meni draži, ali da u bilo kojem pogledu se što prije riješi. Jer čekaju evropske investicije, imamo već neke projekte, imamo već neke planove, ne možemo ništa dok ne dobimo kao bazu svega zemlju. Pa ja očekujem jednu poštenu i pravilnu agrarnu reformu. Ja znam da ti rezovi ne mogu biti bezbolni. To mora biti nešto konkretno. Čovjek koji graniči sa nekom parcelom, to treba sigurno njemu ponuditi, a ne da se natječe za tu, kažemo, Božju ili prokletu zemlju. On je treba dobiti i da poveća površine. I sigurno mi ne tražimo, a ja sam sigurno protiv toga da se nekome daje na 1000 hektara. 1000 hektara mi ne tražimo, mi tražimo onoliko da je možemo sa obitelji obraditi i eventualno sa nekoliko radnika. Država svoje zemljište mora i hoće prodati ili zbrinuti na drugi način. Pitanje je samo hoće li doći u prave ruke.